Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shukta gayllukunawan allitukuchun mañay. Shinanigpimi Pedro Willi kallarishpa kakashna nirka. Pikashpapish Tayta Diospa ñawpakpika tukuykuna chasnallataq kashkataka kunan mari alli yachani. Mayllaqtapipish Diosta manchashpa allita ruraqtaka Dioska allinigmi kashka. Hechos 10:34-35. Ya Diosmi tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunataka payman rikchaqta rurarka. Chaytami rikuytukunchi Génesis capítulo 1 verso 26-27 pi. Kayka nishaninmi tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunaka chay shinallataq kashkata mana chikan kuna kashkata. Tukuykunami mayhan ayllu llaqtakunamanta kashpapish mayhan rimaykunamanta kashpapish Dios rurashkakunami kanchik chinallatik paypaq obratami ñukanchikka rikuchikunchik. Shuk tandari gentikunata allinina chaskina chikanchina paykunallawan apanakunaka huchami kan. Racismotaka mana mishay tukushunchu y Dioska ñukanchikllatapish sumaqkunatapish rurashkata mana yachashpa mana entendishpaka ashtawanka ministinchikmi ñukanchikmanta chikan kaqkunata huyana chinallatik shuktikunapaq experienciasta uyana kayta alli yachashpa tukuykuna y Dios hawaka shuktikunaman imata rikuchitukushkata yachashpa ñukanchik uku kawsaypika wawqikuna panikuna shina Cristo Jesuspi kachunka ashtawan sinchita charikmi ima kanllaman chikankunapaq hawapika. Galatas 3:28 nin kunanka judío kashpa griego kashpa amuyuq kashpa mana amuyuq kashpa kari kashpa warmi kashpapish Cristo Jesuswan kashpami tukuykuna shuklla tukushkankichik. Shuk punllaka tukuykunami tandalla Jesusta adorashun. Kutin iglesia shinaka chay oportunidadtami charinchik. Kay mundo kay pachapika mana shuklla kanata mana tandalla kanata munanchu. Shinakaqpipish ñukanchik iglesiaka chay oportunidadtami charinchik. Tandalla kanata mashkanata. Y Diosta mañashun ñukanchik shunkupi rikuchichun imakunata tikfakina kanchik. Diosta mañashun rikuchichun imakunapish ñukanchik shunkuta fakikuqta. Diosta mañashun alliyayta apamuchun maypi nanay tiyaqpika. Maypi chawpirinakuy tiyashka kaqpika alli tukuyta apamuchun. Shinallatik fuerzata kuchun ñukanchik shina mana kaq gentikunawan allitik apanakuyta charinkapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.